Kitendo cha Paulo kukutana na Yesu ulikuwa ni ushuhuda tosha wa yeye kuthibitisha kwamba hakika Yesu ni kweli, njia na uzima. Hakuacha kuhubiri kweli, hakuacha kumtangaza Yesu. Akasema huyu ndio aliyebadilisha mtazamo wangu. Unajua, ukikutana na Yesu kuna mtazamo unabadilishwa, namna ya kufikiri, namna ya kutenda, namna ya kuamua. Kuna mtazamo unabadilishwa kwenye maisha yako. Paulo kabla hajawa Paulo, kipindi anaitwa Sauli, maana yake kuna namna alivyokuwa akiishi, kuna mtazamo aliokuwa nao juu ya watumishi wa Bwana, juu ya neno Yesu, juu ya taarifa za Yesu. Lakini kipindi alipokutana na Yesu, mtazamo wake ukabadilishwa. Namna alivyohubiri, namna alivyotamka, namna alivyoenenda. Anasema tuukomboe wakati, akiwashuhudia watu huyu Yesu ambaye alikufa msalabani, hakika ni kweli. Hakumwona, lakini akasema hakika ni kweli, maana yake amekutana naye. Kwa Paulo hata alipokuwa akipitia magumu, hakuangalia hayo magumu kwa namna ya kibinadamu. Yeye alisema yule niliyekutana naye. Kuna watu walikuwa ni walevi, kuna watu walikuwa wakivuta bangi, ulevi wa namna mbalimbali. Kitu kilichokuwa kinasababisha ule ulevi hakiwezi kuondoka kwa namna ya kawaida. Roho chafu, roho za wizi, ile roho haiondoki kwa namna ya kawaida. Kwa unapokutana na Yesu, anapokiondoa kile kitu kinachosababisha kile kiu cha wizi, yaani Yesu anapoondoa kile kiu cha wizi, inakuwa ni ushuhuda wako wa wewe kutembea kifua mbele ukiamini hakika Yesu yupo, na hautageuka nyuma tena kuyatizama maisha ya zamani.